urugwiro ni kimwe mu bintu bifasha kubaho mu buzima wishimye, kandi ibyishimo iyo ubifite mu mutima nta kindi kintu uba wumva kuri wowe cyakugiraho ingaruka, kubera ko ibije byose ubirenzaho kuko uba ufite ibyishimo muri wowe. Niyo mpamvu radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro ihari kugira ngo yongere kugarura urugwiro muri twebwe. Dutega amatwi radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro, ukurikira ukanda *3 IRTV.fr, tubashe kugira urugwiro twiyumvira radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro. Reka twongere tubaha ikaze abakunzi ba IRTV ijwi ry'urugwiro. Ijwi ry'urugwiro ni radiyo ivugira kuri murandasi, aho mutwumva wanditse *IRTV.fr, hanyuma ugatangira kumva ibiganiro bitandukanye bya radiyo IRTV ijwi ry'urugwiro. Reka tubahe ikaze muri iki kiganiro kandi twizere ko bumeze neza aho mugiye muherereye. Ni kumwe na mugenzi wanjye Clementine. Tumahe ikaze nawe. Bakunzi bacu mwese aho muri hatandukanye, ndabasuhuje. Mwaramutse mute, mwiriwe mute? Aba uziko ntabwo bwirira rimwe ntibukera rimwe. Uza dusuza abantu mwiriwe mwaramutse muramuke. Urasanga abagiye kuryama. Abagiye kuryama tuvuga ati muramuke neza. Abandi tuvuga ati mwaramutse mute. Ariko igikuru nuko baba ari amahoro, urugwiro ari rwose mu mitima yabo. Ibyo nibyo tubifuriza abakunzi bacu cyane rwose. Naba mu gihugu cy'abaturanyi bashinga ntari. Umenga tubasuhuje. Comment ça va? Abaturage bari muri Kongo. Ni bari gusuhuje. Comment ça va mwiringara se uko bivuga? Reka da. Ngaho makuru nyine ekotite nuko simbizi nange nako kantu nzi ko mwiringara nako ugeze wagiye bagute bakubaza ati Moses urashonje tukugaburute ekotite urumva ni ariko harakantu abakongomani bari bati ngo ni kakusheshe nitakumake ngo ni kakutruve ni ko konta nishatse kuvanga nk'ururimi rw'igiswahili n'igifaransa Urumva ko indimi zose turazivuga. Nta kibe bitwaye. Tubaye ikaze muri iki kiganiro imboni y'umunsi, aho tugiye tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Turakora ku mpuzi zose, turakora mu bihugu byose. Tugiye kuzenguruka isi umunota mu isaha imwe. Aho kandi tuberetse tubakorera inkuru zijyanye n'igihe. Amakuru abakunzi bacu bifuza niyo tugiye kubahereza aka kanya. Tubaye ikaze rero, ni ikiganiro ushobora kugiramo uruhare utwandikira kuri Facebook kuri IRTV ijwi ry'urugwiro, ugatwandikira igitekerezo cyawe, cyangwa ukaza kutwandikira kuri Instagram kuri IRTV 250, tukaza kubana nawe muri iki kiganiro. Reka twise gatora turaza rero mu mwanya dutangira n'inkuru zigiye zitandukanye shyashya zagiye zivugwa hirya no hino mu binyamakuru. Urugwiro ni kimwe mu bintu bifasha kubaho mu buzima wishimye, kandi ibyishimo iyo ubifite mu mutima nta kindi kintu uba wumva kuri wowe cyakugiraho ingaruka, kubera ko ibije byose ubirenzaho kuko uba ufite ibyishimo muri wowe. Niyo mpamvu radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro ihari kugira ngo yongere kugarura urugwiro muri twebwe. Dutega amatwi radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro, ukurikira ukanda *3 IRTV.fr, tubashe kugira urugwiro twiyumvira radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro.
iyi ni IRTV ijwi ry'urugwiro Clementine. Inkuru ya mbere, reka dutangire n'inkuru ya mbere. Ivana wahoze ari umugore wa Donald Trump yitabye Imana. Yari afite abagore bangahe? Wahoze Ivana Trump wahoze ari umugore wa Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yitabye Imana kuri uyu wa kane afite imyaka 73. Uzi ko burya Donald nawe ashaje. Donald yavuze ko umugore we bari bafitanye abana 3 yatanzwe mu rugo iwe mu mujyi wa New York yapfuye, bikekwa ko yaba yanyereye akikubita hasi. Bana byaranye abana 3 shenye. Ku rukuta rwe rwa Truth Social, yego, Trump yagize ati yari umugore mwiza kandi utangaje, wabayeho mu buzima bukomeye kandi butera imbaraga. Ishema n'ibyishimo bye byari abana 3 ari bo Donald Junior, ego na Eric bamunezezaga cyane. Natwe turamukunda cyane. Urukiri mu mahoro Ivana Trump mwiza. Ishami rya polisi mu mujyi wa New York ryatangaje ko nyuma y'urupfu rw'uyu mugore nta cyagaragaje ko bwaba ari ubugizi bwa nabi. Bivugwa ko ahagana saa 6:40 z'amanywa kuri wa kane aribwo polisi yakiri ubutumwa busaba ubufasha, ariko ubwo yageraga mu rugo iwe yasanze Ivana Trump yashize mu mwuka. None se ubundi sineretse abagore b'aba perezida barindwa? Seriye nibyo abana buriya ngo barabarinda famiye. Hari ibi ngibi hamwe n'ubwo yaba atakiri na perezida. Uzi ko perezida banza niyo yaba ari so wanyu barakurinda, bafite amasano hafi bari kugeza ku isano rya 4 kuriya babaha uburinzi. Ubuse uyu nguyu bamurindaga bari bagiye, ariko birashoboka ko yarageze no muzakura igihe bagenda avuga ati wikwirwa undinda ni hafi aho wenda ukaba nko muri metero 100 cyane, ariko narukire mu mahoro. ngo umuryango we ngo batangaje ko bababajwe n'urupfu rw'uyu mugore wamenyekanye mu bucuruzi cyane ubw'imitungo itimukanwa afatanije n'umugabo we. Ivan Trump yavukiye muri Repubulika ya Czech. Yashakanye na Trump rero mu mwaka wa 1977, ngo batandukana muri 1992. N'agasura gakeye cyane ku ifoto rwose. Kunzi bacu musura iki kinyamakuru mwirebe. Nta nubwo ari kumenya ko imyaka yifite, ndetse ko mbona hano ari bakiri batoya, bakiri bato rwose. Na Trump ataratazaga imisatsi mbi zigereze yuzuye, ataraza ngo ateye uyu musaza rwose. None se ni gutya umusatsi w'umuzungu usaza, uri ufite umukara ucyo bikarangira ni kuri imvi zabo zimera. Ariko Trump giye iyo mubona namubonaga nk'umugabo w'umukomediye bya komedi, kubera ko ibintu byo byose mbibonamo akavuyo. Iyo abantu ubona nyine ari umuperezida nyine ufite udushya twinshi dutangaje. Iyi ni IRTV ijwi ry'urugwiro, ikiganiro n'imboni munsi tujya tuganira amakuru agiye atandukanye agiye avugwa hirya no hino mu binyamakuru. Gutega ku mikino ya shampiyona y'u Rwanda ngo byahagaritswe. Ubanza abantu bagiraga ababetingaga so nawe urahiye se? Nanjye ndahiye, ndababaje. Uzongera kujya mu ipari gashyiraho desa zonyine, warumva nk'amafite umushumi. Ibitekerezo byanjye yewe reka nkubwire sinzi uko bikorwa. Buriya mbibona kuriya n'uwambazaho igitekerezo kimwe sinabimenya. Ndaza kukujyanayo. Urashaka kubimenya? Bavuze ko byahagaritswe. Bari kuvuga ngo ubufatanye na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ndetse na Minisiteri ya Siporo gutega ku mikino ya shampiyona y'u Rwanda byabaye bihagaritswe. Ariko urumva shampiyona z'ahandi muzakomeza muyatange. Muri ku Rwanda gusa cyane. Mu itangazo ryagiye hanze kuri uyu wa kane, izi minisiteri zombi zatangaje ko zibaye zihagaritse gahunda y'imikino y'amahirwe, ariko ku mikino y'imbere mu gihugu by'agateganyo kugeza igihe hazaba izindi mpinduka. Urumva imikino yo hanze nyine muracyayasheta. Bibaye nyuma y'ibirego byinshi Minisiteri ya Siporo yari imaze iminsi yakira bijyanye no kugurisha imikino by'umwihariko mu mupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere n'icyiciro cya kabiri. Ubwo yo mu Rwanda nyine urayashyira hanze. Nta kundi. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda nayo yahise isaba abari bafite ubucuruzi kuba bahagaritse ubufatanye bari kuri iyi mikino y'imbere
imbere mu gihugu bakibona iri tangazo. Shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda umwaka w'imikino 2021-2022 yaranzwe na bamwe mu bayobozi b'amakipe bavuzweho kugurisha imikino y'amakipe yabo nubwo nta gihamya yabaga ihari. Urumva barakekwa ariko ibintu byaravuzwe. Ukaba ufite nk'ikipe wowe uyoboye wowe Moses, bakavuga ngo ukarya amafaranga mu kintu karangira umukino ugurishije ukabona ikipe iratsinzwe kandi bitari ngombwa. Mu gutega ku mikino yo mu bindi bihugu birakomeza gukora nk'ibisanzwe kuko iyo ntabwo irebwa n'iri tangazo. ngaho komeza imikino wimurire mu bihugu byo hanze nyine n'ubu birire nyine udufaranga ujye muri za Real Madrid nta nubwo amakipe n'undi ujye gukora ipari nkatangira gupesa za Brazil ariko waza nkakujyana uko ba betting bene ayo twashaka ikindi tuyakoresha twayipangira undi bushinge umuntu yanywamo agakawa. iyi mikino y'amahirwe ntabwo ngewe rwose ntabwo ndi Claude yayo simbikunda mbona mugiye kuyapfusha ubusa wayanywera n'ikirahure. ntacyo cy'agatobe cyangwa cy'umuvinyo ukagira urugwiro cyane ariko si ubundi iyo mu betinga mba mwumva mufite urugwiro iyo bakuriye urugwiro rero. Ubuzima bw'ibyishimo by'ubuzima ntabwo biri ahantu hamwe ku bantu bamwe. Hari n'ushaka n'ubona ibyishimo bye muri avoka, ibyishimo bye mu muziki, undi akagura imineke iparika hariya akumva aranezerewe, undi akagura umusururu, undi akagura ibyeri, undi konyagi. Buri wese n'ikimubinogeye n'amahitamo ye. ngayo nguko rero bakunzi ba Ruhago hano mu Rwanda mwabyumvise rero dore babigarutseho kenshi. Ni ukuvuga ngo ayo mahirwe muyahereza amakipe yo hanze. Mu Rwanda nyine bakoreshaga batekereza mu Rwanda none bashyira hanze kandi twumve batsinze apari byo kuvuga ngo wapi nahiye bro mwefite umurusho ufite ipari urumva none yahiye bro ariko barabona yatsindiye miliyoni 20. Ese buriya urayabona akayahabwa tuzareba wenda IRTV nishinga televiziyo tuzabona abatangabuhamya tubatunge mikoro tuberekezeho na za kamera baduha amakuru. Iyi ni IRTV ijwi ry'urugwiro, ikiganiro n'imboni y'umunsi aho tugenda tubagezaho amakuru atandukanye yagiye avugwa hirya no hino mu binyamakuru. Kuri mikoro muri kumwe na Clementine afatanije na Patrick. Reka twise gato turagaruka mu kanya dukomeza n'izo nkuru zigiye zitandukanye. IRTV rero mukomeje gutega amatwi mu biganiro bitandukanye, ariko umwihariko wacu nyine turimo turakora ikiganiro imboni y'umunsi. Turimo turabasomera inkuru zitandukanye haba hano mu Rwanda, hanze y'igihugu ndetse no ku isi hose muri rusange. Reka rero dukomeze n'inkuru ikurikiyeho. Karongi umusore akurikiranyweho gusambanya umwana w'imyaka 3. Ngaho nyumvira. Hari inkuru so mu bundi ukumva ntago byumva neza. Imyaka 3. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umusore w'imyaka 20 akurikiranyweho gusambanya umwana w'imyaka 3. Umwana w'imyaka 3 rwose nawe nyumvire. Mu bunyamaswa. Tariki 13 Nyakanga 2022 saa 10:30 z'umugoroba ubwo umwana w'imyaka 3 yari ari kumwe na bagenzi be ku mugezi wo mu mudugudu wa Kamuvunyi akagari ka Gacaca umurenge wa Rubengera nibwo bikekwa ko uyu musore usanzwe ukora akazi k'ubuyede yamusambanyije. Abaturage bavuga ko biboneye mu maso yabo uyu musore yasohoye igitsina cye yakirabitse ku gitsina cy'umwana wa. Ibaze abaturage nabo bagira amaso. Sibyo ko umusore nawe data. Banze bafite uburwayi.
ngo abaturage babibonye ngo bahise bazamuka biruka bajya kubwira umubyeyi w'uyu mwana ati niko mama runaka ngo banahuruza ubuyobozi uyu musore ngo atabwa muri yombi. baba bafite ibibazo ariko mu mutwe, nyamara abantu bakora ibintu byo gusambanya abana bajye babajyana no kwa muganga barebe ko nta kibazo bafite cyo mu mutwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubengera Nkusi Medard yabwiye iki kinyamakuru ko aya makuru akimara kumenyekana bihutiye gufasha uyu mwana kumugeza ku bitaro bikuru bya Kibuye kugira ngo harebwe niba atandujwe indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ati bivugwa ko umubyeyi yari yamusize agiye gukorera amafaranga, umwana rero agenda agiye gukina n'abandi. Uwo musore nibwo yagendaga abasanga munsi y'iteme akamufata akamusambanya. Ujyo nyumvira babyeyi mucunga abana babyeyi mucunga noneho icyongeye ikiruko cyaje se neza. Baraje bazamure ya magambo yabo ngo ibiki, ariko rero ibyo ari byo byose uzajya akora icyaha azajya ahanwa. Ribu nayo irimo haso kandi n'abaturage bacanye ko bahise bamubona abaturage ngo ni ijisho rya rubanda. Yego ni imboni cyane, ni imboni y'umunsi. Uyu musore afungiye kuri sitasiyo ya Ribu, sitasiyo ya Rubengera, mu gihe iperereza ku cyaha akekwaho rikomeje. Abaturage bavuga ko ubwo uyu musore yafatwaga yemereye mu ruhame icyaha akekwaho ko yagikoze. Gitifu Nkusi Medard komera Gitifu avuga ko ubutumwa yaha ababyeyi ari ukurushaho kuba hafi y'abana babo, cyane abana bakiri bato. Babiteho dore ikiruhuko cyaje. Abajyaga kwiga za maternelle bari mu rugo, abajyaga mu rugo mbonezamikurire isidigwe nabo barahari. Rero babe maso kugira ngo bahangane n'ihohoterwa rikorerwa abana batoya rwose. Iyi ni IRTV ijwi ry'urugwiro, ikiganiro n'imboni y'umunsi, aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye agiye avugwa hirya no hino mu binyamakuru. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Patrick na Clementine. Ngo Miss Muheto yashyikirije imodoka yatsindiye amafoto. Niko ikinyamakuru cyanditse amafoto. Urumva yaramaze igihe kirekire imodoka yari itegerejwe. Hari ikintu kimwe ntekereza, nyiri irushanwa ko afunze imodoka yavuye. Bavuze ko ariko nubwo bamufunze ibihembo bizashyikirizwa bene byo. Mu nkuru twarisomye kuri IRTV cyane. Miss Muheto Divine wegukanye ikamba rya Miss Rwanda 2022 ku mugoroba ku 14 Nyakanga yakiriye imodoka yemerewe n'igihembo gikuru. Ntahise yifatira amafoto. Miss Rwanda rwose. Iyi modoka yo mu bwoko bwa Hyundai Veni yashyikirijwe n'inteko y'umuco, cyane ko ari nayo ifite inshingano zo gukurikirana imigendekere y'iri rushanwa nyuma y'aho ryamburiwe Rwanda Inspiration Backup. Ni imodoka yatanzwe na Hyundai. Icyakora yatinze gushyikirizwa uyu mukobwa bitewe n'ibibazo byari bimaze igihe bivugwa mu irushanwa rya Miss Rwanda. Uretse iyi modoka yatanzwe, ibindi bihembo uyu mukobwa yagenewe kimwe n'ibyagenewe abandi begukanye amakamba ntabwo haramenyekana igihe bizatangirwa, nubwo inteko y'umuco yo idahwemwa kuvuga ko bari gukemura ibibazo byose biri mu irushanwa rifite. Ntibarahembwa burya, bahuye n'ibibazo cyane rwose. Ibihembo bagiye babimera bigiye bifite ibibazo, baracyategereje. Imitangire y'ibihembo by'abegukanye amakamba muri Miss Rwanda yaje mu rujijo guhera ubwo Ishimwe Dieudonné ukuriye itsinda ryateguraga irushanwa yari amaze gufungwa ashinjwa guhohotera abakobwa bitabiriye irushanwa mu bihe bitandukanye. Nyuma yo kwamburwa irushanwa ndetse umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup agatabwa muri yombi, irushanwa ryahawe inteko y'umuco inasabwa gukurikirana ibikorwa byose byaryo. Miss Rwanda abona imbere ya Hyundai bamuhaye imodoka nziza rwose, irakanura neza. Urabibona yewe gashyewega yewe ariko n'umwana ngo ni uwo mu kivuguto. Papa we ashobora kuba yifite rwose, afite akantu nawe. Ariko birigaragaza ntabwo waba usa gutyo, ubusa urya mayoneze
ukayirenzaho ntuzi no kurya ihene indi ziritse none ugafata ihene ukayirisha nk'ikise nk'inkoko hafi aho niko biba bimeze reka dukomeze n'inkuru ikurikiyeho. Papa Francis yashyize abagore 3 mu kanama gatora abasenyeri. Abagore se ni ababikira ni abihaye Imana ni abagore bubatse babonetse se reka turebe. Papa Francis yashyize abagore 3 mu kanama ngishwanama kamufasha gutora abasenyeri ku isi. Ubusanzwe kari kagizwe n'abagabo gusa. Ubwo jendi igezemo yatangiye buriya igezemo kuri wa 3 n'ababikira wana ababikira 2 Rafaela Petrini na Yvonne ndetse n'umurayiki Maria nibo bagore ba mbere bagiye mu kanama muri aka kanama shanari ariko ni gender tu ariko reka papa nawe turamusuhuje ariko turanamushimira kumera papa mushumba agana babita umushumba mukuru wayo mutima ukihari wa kiliziya niwe mushumba mukuru wa kiliziya. Oya sinzi irindi zina bamwita nyiri ubutungane nyiri n'abashinga nayo mbara. N'ubwa kabiri umubikira Petrin agiriwe icyizere na Papa Francis mu gihe kitageze ku mwaka. Mu gushyingo mu mwaka ushize papa yamugize umunyamabanga mukuru muri leta ya Vatikani. Masera agira icyizere amaraso yanyurahuye. Umubikira w'umufaransa Lengote ni umwe mu bagore ba mbere bashyizwe mu rwego rushinzwe abihaye Imana washyizwe mu rwego rushinzwe abihaye Imana muri 2019 mu gihe Ria ari uwo muri Argentine usanzwe ari umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango y'abagore muri kiliziya. Urumva ni bene akazi n'ubundi. Abagore ni bamwe mu kanama k'abantu 14 barimo abakaridinari, abasenyeri n'abapadiri. Papa Francis yakomeje gushyira imbere uburinganire muri kiliziya, iterambere ku mugore yaba umupadiri, kongera abagore mu ubuyobozi bwa kiliziya. Hari abasanga ari intambwe yo gukuraho iyi mizigo. Kuko nibyo rwose nibyo. Ariko numvise stories z'ukuntu ibintu by'i Vatikani byubatse uburyo bashyira abapapa. Noneho story bazikomaho rwose bavuga ko ngo nyuma y'uyu mupapa ngo nta wundi mupapa uzabaho. Ngo ntumbaze ngo kiliziya izabiriye kuko ngo bagiye bateganya ahantu hazajya amafoto y'abapapa. Rero aho bashyize y'uyu ngo niho hanyuma yego reka izo story rwose reka tuzacukumbure neza abakunzi bazangiza umupapa kagenda nkabyikorera orezi hadiro wowe bamwe umuvigi maze gucumura ufunguye n'udafunguye byinshi aya we bino nyije sha hagenda gusa nabura abantu manika ifoto yanjye urikona barimo bibyo barimo bibwira. Bongere batangiraho batangiye bamanika izambere bashyire munsi kandi ifoto bagenda bayishyire munsi y'iyindi hanyumvira ariko ibyo byose nibyo tutatwibwira. Iyi ni IRTV ijwi ry'urugwiro, ikiganiro n'imboni y'uyu munsi muri kumwe na Clementine afatanije turagaruka mu kanya nyuma yo gufata akaruhuko gatoya. Reka dukomeze n'inkuru ikurikiyeho. Umumisiyoneri w'umunyamerika wasambanyaga umwana w'imyaka 14 muri Uganda yakatiwe imyaka 10 y'igifungo. Uko bite ibintu byo gusambanya abana biteye ifungo. Twakomeje reka turebe uko iyi nkuru iteye. Umumisiyoneri w'umunyamerika Eric Twiniga n'umuniga yahamijwe icyaha cyo gusambanya umukobwa utujuje imyaka y'ubukure w'umuganda w'imyaka 14 witabwagaho n'itorero ry'abanye Presbyterian yego baba orthodoxi rifite icyicaro mu karere ka Mbare. Akatirwa gufungwa imyaka 10 y'igifungo muri gereza yo muri Amerika. Wihaye Imana we umwana wabo agiye kutubera nka wa muhanzi wacu arye ni harakeri ni Robert Kelly. Reba ukuntu byamugendekeye ukuntu namukundaga n'ubungubu komeza umukundi wapi buriya baba yazimye kaba kabaye. Twininga w'imyaka 45 ukomoka muri Maryland
muri Georgia yategetswe n'umucamanza wo mu rukiko rw'akarere Mark T. Treadwell kwishyura amadolari 20,000 ni hafi miliyoni 75 z'amashiringi y'indishyi no kumara ubuzima bwe bwose akurikiranirwa hafi nk'uwakoze icyaha cyo gusambanya umwana namara no kuva muri gereza. Urumva ukuntu bitoroshye. Ntibiramenyekana niba amafaranga azishyurwa na Twininga zahabwa uwahohotewe utaravuzwe izina. Uganda ntabwo ifite ibiro by'igihugu gishinzwe gufasha abahohotewe kandi leta ntabwo itanga indishyi z'amafaranga ku bakorewe ibyaha. Icyakora inkiko zifite ububasha bwo gutegeka uwakoze icyaha kwishyura indishyi nk'uko iyi nkuru dukesha Daily Monitor ivuga. Muri Gashyantare Twininga yemeye icyaha maze ajyanwa muri gereza ategereje ko akatirwa. Icyo gihe yari afite ibyago byo gukatirwa igifungo cy'imyaka 30 nk'uko amakuru yavugaga. Itangazamakuru byinshi byo muri Amerika byatangaje ko igihano cyasabirwaga Twininga cyari hagati y'imyaka 7 kugeza ku myaka 9. Icyakora umucamanza yamuhaye igihano cy'imyaka 10 yo kumva nyuma yo kumva ubuhamya butanzwe n'ushinzwe kurera uwahohotewe na bamwe mu bagize umuryango wa Twininga. Umwunganizi wa Twininga yari yasabye igihano cy'imyaka 5. Mu magambo ye, umushinjacyaha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Peter yagize ati, ndashaka kwemera ubutwari nyabwo bwagaragajwe n'umukobwa wo mu Uganda kubera kuvuga igihe yahohoterwaga n'umuntu wizewe ufite ububasha aturutse mu kindi gihugu agatinyuka agashaka ubutabera ku migabane yose. Yongeyeho ati, abashinzwe kubahiriza amategeko haba mu mahanga ndetse no mu gihugu bakiriye urubanza mpuzamahanga rutoroshye. Uyu mwana ko yibohoyera. Umwana aribohoye, amennye umuceri. Avugisha ukuri. Avugisha, ariko abafite abamufasha ntabwo ubwe yabyitekerereza. Kigali, umunyamahanga wakatiwe imyaka 5 yasabye kudafungwa kuko ngo afitiye u Rwanda akamaro. Gute se? Urumva bari mu rukiko. Ariko ati mwifunga afitiye u Rwanda akamaro. Bane narakoze n'icyaha avuga ati nta kibazo nta kibazo kuko mbinjiriza. Reka tuze turebe ako kamaro dufitiye. Umunyamahanga ukomoka muri Korea wakatiwe gufungwa imyaka 5 no gutanga ihazabu ya miliyoni 30 ahamijwe gukoresha inyandiko mpimbano. Urumva akamaro dufitiye. Akajurira icyemezo yavuze ko adakwiye gufungwa kuko afitiye u Rwanda akamaro. Akamaro dufitiye ndako gufasha abacuzi gucura inyandiko mpimbano. Yongera garuke akore byinshi ajye mu biryo. Akore byinshi kabisa. Buryo bagenda shingo fisi. Ajye nigacurira agenda ajacura neza. Urukiko rukuru rwaburanishije uyu mugabo wo muri Korea witwa Jin Joseph rwamuhamije iki cyaha cyo gukora cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano muri Mutarama umwaka wa 2022. Ni icyemezo yahise ajurira mu rukiko rw'ubujurire aho yaburanye ubujurire bwe kuri wa gatatu tariki 13 Nyakanga. Ubwo yageraga imbere y'urukiko yabanje kugaragaza inzitizi zibanziriza urubanza aho yasabye urukiko kutemerera itangazamakuru gukurikirana urubanza rwe ngo kuko inkuru zamwanditsweho ubwo yakatirwaga zamugizeho ingaruka zikomeye cyane. Urumva komeza tubwira ngo iki? Bakomeza batubwira ko uyu mugabo w'imyaka 62 y'amavuko yavuze ko nyuma y'uko ziriya nkuru zisohotse zivuga kuri kiriya gihano yakatiwe byagize ingaruka ku ishoramari afite mu bihugu bitandukanye birimo Mozambique, Zambia na Korea. Ntabwo babyizera ndetse niba ashinjwa gukoresha inyandiko mpimbano akaba atangiye kutwumvisha uburyo dufitiye akamaro. Dufitiye akamaro. Nako kuducurira se.
najyana ikawazi. Ubushinjacyaha bwavuze ko mu gihe umunyamakuru yasabye gukurikirana urubanza akanyura mu nzira zemewe n'amategeko nta mpamvu yatuma adahabwa ubwo burenganzira. Urukiko rwafashe icyemezo rwemeza ko itangazamakuru rikurikirana uru rubanza ridafata amajwi cyangwa amashusho kuko gutara inkuru ari uburenganzira bwabo. Umucamanza ngo yahise ha umwanya uyu munyakoreya Jean Joseph ngo atange impamvu zikomeye zatumye ajurira icyemezo yafatiwe cyo gufungwa imyaka 5 akaduhana ziriya miliyoni 30. Iki kinyamakuru cye kivuga di ziriya miliyoni 30 turazishaka zinjire wese. Uyu mugabo wabaye nkugaruka ku mateka ye yavuze ko yari ubwa mbere yisanze imbere y'ubutabera kuko muri iyi myaka 62 amaze ku isi atigeze yitwara nabi. Yavuze ko yageze mu Rwanda ku nshuro ya mbere muri 2015 aje kuhashora imari ku bijyanye n'ubucuruzi bw'ibinyabiziga. Yavuze ko yagize uruhare rukomeye mu kuzana mu Rwanda imodoka zo mu ruganda rwa Hyundai na moto zikoreshwa na polisi y'u Rwanda. Ko niko kamaro udahari n'abandi baziza. Si uko se aho ziva ntituhazi. Si nkuko kose si ku nganda disi twigererayo. Yavuze ko kubera urwo ruhare yagize mu iterambere ry'u Rwanda atarakwiriye gufunga imyaka 5. We Moses dore nazanye Hyundai. Nzana moto zikoreshwa namwe wa polisi. Yego ntabwo rero nkwiriye kuguteza. Hano bagukanira ebana bakakunigana buri kimwe ufite. We Joseph n'umunyamategeko we Muragijimana Emmanuel basabye urukiko rw'ubujurire kuzatesha agaciro icyemezo cy'urukiko rukuru rukemeza ko arekurwa kuko afitiye akamaro u Rwanda. Iyi se bana ari impamvu bashingiraho bamurekura ni hatari. Ubushinjacyaha bwo bwavuze ko urukiko rukuru rwafashe kiriya cyemezo rushingiye ku mpamvu n'ibimenyetso bifatika, ariko ko igihe urukiko rw'ubujurire rwabibona ukundi rwazamuhanisha igihano cy'igifungo gisubitse cyangwa ihazabu iri hagati ya miliyoni 1 kugeza kuri miliyoni 5 kuko ngo afitiye igihugu akamaro. Siko bya bintu biriseriye. Maître Uwizeyimana Jean Baptiste uregera indishyi muri urubanza yavuze ibyatangajwe na Jean Joseph ari nabyo yavugiye mu zindi nkiko, ariko ko yatunguwe n'imyitwarire y'ubushinjacyaha yumvikanamo guhindura imvugo ku bijyanye n'ibihano. Uyu munyamategeko yavuze ko ubushinjacyaha bwakunze kugaragaza ibimenyetso bishinja uyu munyakoreya gukoresha inyandiko na kashi mpimbano kugira ngo yegukane sosiyete y'ubucuruzi yitwa Mutara Enterprises and Corporation Limited. Urumva haba harimo n'ubujura. Urayisoma ukagira ngo uyifitemo imigabane bari mu minese ubusubiyone. Ndayizi ndumva narigeze kujya mbisoma ahantu byanditse. Urukiko rwabajije Jean Joseph 45,000 by'amadolari ubwo miliyoni 45 z'amafaranga y'u Rwanda yahaye uwitwa Kim Sun bikajya kuri sosiyete yitwa KCRC Limited bivuye kuri konti ya Mutara Enterprises. Gusa yabashije gutanga ibisobanuro byumvikana uretse kuvuga ko yayamuhaye kugira ngo hazavemo umushahara we kuko yari amaze igihe adahembwa agira ngo abone ibimutunga. Urukiko rero rwahise rupfundikira urubanza rwanzura ko ruzasoma umwanzuro warwo tariki ya 29 Nyakanga. Urubanza rurimo n'amafaranga, harimo miliyoni 50 z'amadolari, harimo amande za 30, harimo gusubikwa, harimo kutugirira umumaro, harimo kuzana imodoka na moto. Yewe yakoze ibyaha avuga ati bafitiye umumaro wa nta kintu bazantwara. Nategereza yagize ngo bimwe bijya bakina muri filime inaha birakora. Ni filime bazana muri filime haryo uyu nabonye ari umunyakoreya yari yamaye nka data. Iyi ni IRTV ijwi ry'urugwiro. Mu karere ka Kamonyi baratabariza umugabo wakaswe igitsina nabo basangiye inzoga ngo bakaba bidegembye. Uyu mugabo se aracyariho? Bite bikubabaza pe? Birababaza. Umunyandwi wo mu murenge wa Nyarubaka mu karere ka Kamonyi arasaba ubutabera nyuma yaho akaswe igitsina n'abagabo bivugwa ko basangiraga, ariko kugeza ubu bakaba
batarahara abagabo bakabakidegembye aduha amakuru cyaregarega ngasobanurira umunyamakuru wa radiyo na TV1 yanyuze yavuze ko ibi byabaye muri Kamena uyu mwaka nibwo yaje gutegerwa iwe n'abagabo babiri bavanye mu kabari maze bamukata igitsina hafi yo kukivana burundu bamubwira ko yabatwaye telefone disi abagabo uzi ko muri mwebwe hasigaye harimo abagome hasigayemo abagome gusa iyo bakuraho akaboko bagira ngo atazongera kwiha umubyizi cyangwa bagakuraho ugutwi ugutwi se Yesu ubwo biheruka kijya gihe cya Yesu no guhana bikabije yagize ati nagiye mu kabari mpasanga abandi bagabo tunywa inzoga tumaze kuzinywa baravuga ngo inzoga ishizemo twari abantu 6 ntashye birantangaza gusanga abantu mu rugo bahantegeye baba baranyatatse mugabo ihangane ngo bamukubitaga bamubwira ngo tubuze telefone utaduhaye telefone yacu turakwica nibwo umwe ngo yamufashe ukuguru umuntu agafata kundi ngo ukuboko undi ngo kundi ukuboko batangira ngo kumugira gute ngo kumugira nabi aho yavuze ati bamfuka umunwa navugije induru kabiri mu kuvuza induru bagapfuka umunwa bari bafite icyuma barangije bankata igitsina cyane nka sogokuru nyuma yaho abo bagizi ba nabi bamukase igitsina nyuma aho bamukase igitsina ngo baje gutabwa muri yombi ngo ariko baza kurekurwa cyane kubwo kubura iki bimenyetso bamwe mu baturanyi be nabo basanga ari ugushinyagurirwa kukuba yarabuze urugingo rukomeye kandi ntahabwe ubutabera umwe yaragize ati biriya birutwa no kuba baramwisha akavaho ariko niba binabaye uko ese niba tuzi ko leta yacu ari umubyeyi koko hakaba hakiri abantu babasha gukora ibintu bimeze kuriya barangiza bakaza bakidegembya ngo twatashye bakajya gukina ku mubyimba ku muntu baba baragize kuriya urumva Clementine ni ikibazo gikomeye yagize ati abantu baramutangiriye kuko bamukorera urugomo baranamukomeretsa hanyuma babikoze twarabafashe tubashyikiriza inzego z'umutekano RIB sitasiyo ya Musambira barakurikiranwa ndetse barafungwa iyo umuntu yashyikirijwe inzego z'ubugenzacyaha zikurikirana amakosa yakoze iyo bibaye ngombwa arakatirwa igifungo bitewe n'uburemere bw'icyaha ntabwo RIB ari ikatira abantu RIB gushyikiriza urukiko ubushinjacyaha cyangwa se rero n'abagenzacyaha hari n'abashinjacyaha rero ntabwo bivuze ko umuntu uri kuri RIB wese akatirwa yego n'uburemere bw'icyaha ashobora kuba yafungurwa agakurikiranwa ari hanze ibyo birashoboka bitewe n'uko ibimenyetso byavuze yarakomeje ati haramutse hari ikibazo cy'uko hari abamwishyira hejuru y'uko mu butabera nta cyakozwe habaho kongera kubafata bakaryozwa ibyo bari gukora byo kwishima hejuru kandi baramwangije uyu mugabo wangijwe imyanya y'ibanga ye nta cyizere afite ko yakongera kuzuza inshingano z'umugabo akifuza ko yavuzwa ndetse agahabwa n'ubutabera siko bamukomerekeje we niba ari uko abaturage babona babivuga ni nako bimeze buriya yabwiwe n'abaganga ko ashobora kutazakira mu gihe yaba atabonye ubushobozi bwo kwivuza agasaba abagira neza kumufasha ibintu birababaje disi ariko bazamufasha abanyarwanda baracyagira umutima nicyo kintu mbizerera bose urwaye ntabwo bakureka wenda ushobora gukubitwa inzara igakurya ariko warwaye nyine babona nta yandi mahitamo bazamufasha abone ubuvuzi iyi ni IRTV ijwi ry'urugwiro ikiganiro n'imboni y'umunsi aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye yagiye avugwa hirya no hino mu binyamakuru reka twitse gatoya turagaruka mu gatoya tugana ku ngingo zindi zagiye zivugwa hirya no hino mu binyamakuru dutega amatwi radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro ukurikira ukanda wa eshatu akadomo IRTV akadomo FR tubashe kugira urugwiro twiyumvira radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro iyi
ni IRTV ijwi ry'urugwiro, ikiganiro n'imboni y'umunsi, aho tujya tubagezaho amakuru agiye avugwa hirya no hino mu binyamakuru. Ingamba zo kwirinda COVID-19 mu Rwanda zishobora kongera gukazwa. Clementine na lockdown. Aka kantu bashyizemo ni kabi cyane. Uziko mbitinya. Ahubwo se ubundi ahandi ho bimeze bite ku isi? Kandi none urebye, gatonde dusome inkuru. Owe. Ndahungabanye pe. Minisitiri w'ubuzima Dr Daniel Ngamije yavuze ko COVID-19 igihe ari mu Rwanda, ndetse ko muri iyi minsi imibare y'ubwandu iri kuzamuka ku buryo mu gihe cya vuba hazakazwa ingamba zo kwirinda. Dr Ngamije yagize ati ibi ni mu gihe hashize iminsi hagaragara izamuka ry'imibare y'abasanganwa ubwandu bwa COVID-19, mu gihe mu mezi abiri ashize iyi ndwara ya COVID yasaga nk'iri kurangira, ndetse zimwe mu ngamba zitakiri itegeko. Yagize ati yavuze ko imibare yongeye kuzamuka kuko iri kugaragazwa n'imibare ku buryo hakenewe ko hongera gukatwa ingamba. Mana twari tumaze kabi munahumeka baramenye rwose ngo usange babakomando muri gare bagusaze. Twagize abayufu rwose bitwara nk'abakomando. Ari mugenzi wanjye ukora akazi ndabwiye ndetse ubu ngubu ko ingamba ziteshejwe agaciro cyangwa babe bazisubitse, ubu murabaho mute? Akifunga ati ntiwinjira, kandi koko yagubuza kwinjira. Ntiwinjire koko ngo bahagaze ku nyama muri cogamo. Niko kazi se mnabone. N'urwanya rwatambutse kuri za social media. Ati birumvikana nk'uko musanzwe mubizi, ibyemezo bifatwa n'inama ya guverinoma ishingiye ku bimenyetso biba bigaragaza uko ubwandu buhagaze. Mu minsi iri imbere hazabaho gutanga andi mabwiriza hakurikijwe uko icyorezo gihagaze n'ingamba zakongera gushyirwamo ingufu. Muri uku kwezi kandi iyi ndwara yongeye kugira abaturarwanda yica, mu gihe abantu bakekaga ko yacitse intege. Imibare yasohokaga mu minsi ishize yagaragaza ko ntabo igihitana. Muri uku kwezi kwa Nyakanga gusa iki cyorezo kimaze kwivugana abaturarwanda babiri, barimo uwo cyahitanye ku wa kabiri w'iki cyumweru. Dr Ngamije yibukije abaturarwanda ko bakwiye gukomeza kwirinda bakirinda kwirara, aho yagize ati COVID irakica, tugomba kuyirinda twese. Imibare yari itangajwe na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda igaragaza ko iyo ndwara imaze guhitana abantu 1,462, mu gihe abasanganywe ubu bwandu kuri uyu wa gatatu tariki ya 13 Nyakanga ari 32. Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima igaragaza ko COVID-19 imaze guhitana abantu aya miliyoni 6,300 gutyo hafi aho birenga, mu gihe abo imaze kugaragara ku bantu 500,000 gutyo 64,200 birenga. Aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikiza ku isonga ku kuba yaragaragayemo umubare munini w'abagaragayeho iki cyorezo bangana na 90,900, ubwo ni hafi 91,000,000. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Nyakanga, OMS cyangwa WHO yaburiye abatuye isi ko iyi ndwara ya COVID igihari kandi ko ikica. Isaba abantu gukomeza kwirinda dukaraba kangahe ku munsi. COVID irahari ariko muri iyi minsi bararegeje. Hari umuturanyi wanjye wayirwaye ariko nta muti wasanga mu ivuriro. Yararwaye, bari bamupimye ku kigo kimwe kivura muri ibigo byigenga, ariko yabuze imiti. Birangira yivuje ibintu by'ibyakatsi, ariko mpita mbona ko nyine ingamba bari boroheje kabisa. Bari boroheje ariko COVID iracyariho. Iyi ni IRTV ijwi ry'urugwiro, ikiganiro n'imboni y'umunsi, aho tujya tubagezaho amakuru agiye avugwa hirya no hino mu binyamakuru. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Patrick Fatanije. Yego, turagaruka mu kanya dukomeza n'inkuru zigiye zitandukanye, tunagana ku musozo w'iki kiganiro. Urugwiro ni kimwe mu bintu bifasha kubaho ubuzima bwishimye, kandi ibyishimo iyo ufite mu mutima nta kintu
RTV ijwi ry'urugwiro, ikiganiro n'imboni y'umunsi, aho tujya tubagezaho amakuru agiye avugwa hirya no hino mu binyamakuru. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Patrick na Clementine. Niko turi kubagezaho iki kiganiro mu gihe kiraza kuba kingana n'isaha yose. Tujya tubabwira amakuru agiye avugwa hirya no hino mu binyamakuru. Mu karere ka Rubavu bari kugurisha imyenda bambaraga kubera inzara, ngo nibatabona ubufasha ngo barandavura. Rubavu Izi nzara yatewe n'iki? Ni intambwe uzi ko turi mu bihe by'izuba mu gihugu cyacu. Ni amapfa, ni ibiki byateye. Simbizi. Bamwe mu bakoraga ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka, uruzi Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, batuye mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu, bari guteza imyenda basanzwe bambara umubiri kugira ngo babone icyo bambika mu nda. Ubundi hambara mu nda. Ni ukuri pe. Umunyamakuru w'iki gitangazamakuru dukesha iyi nkuru wageze ku kibuga kizwi nka mpuzamahanga giherereye mu kagari ka Gikombe mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu mu masaha saa 3 za mu gitondo, yasanze abarenga 100 biganjemo ab'igitsina gore bandagaje imyenda bigaragara ko ishaje. Bayigurisha bakabona abakiriya. Ngo yarabegereye ngo bahita batangira kumutura ibibazo bavuga ko iyi myenda bari kugurisha isanzwe ari yabo bambara nabo mu miryango yabo, bahisemo kuza kuyiteza kuko ubuzima bwahindutse kubera guhagarikirwa akazi kabo. Bavuga ko ukena ufite itungo rikakugoboka, bityo ko nabo babonye nta kindi bakora atari ukwitabaza ibihuye n'ibyo basanzwe bakora. Umwe ati mfata imyenda mfite nkajogora nkaza nkagurisha nkabona icyo abana banjye bararira, ubuzima bugakomeza. Bavuga ko nabo ubwabo batishimiye kujya kugurisha imyenda yakoze ku mubiri wabo, ariko ko nta kundi babigenza. Undi ati turiyambura ibyo dufite tukaza tukadandika nibwo bwihebe dufite. Bavuga ko kuko bari basanzwe bafite imyenda ihagije kuko basanzwe bayigurisha, ku buryo babonaga gukomeza kuyirebesha amaso kandi mu nda harimo umuyaga, byaba ari imibare mike. Nibyo ariko yabaye nka data. Undi ati umuntu arakena yihangiza agafata mu byo yaguze akaza agacuruza akabona ibirayi by'abana akitahira. Bavuga ko baramutse batabonye ubufasha n'iyi myenda yabo bari guteza izashira bagasigara bandavura. Barababwira kwihangira imirimo ndetse niba kujya muri Kongo byanze mu gihe bidakunda babicireyo. Bavuga ko hari bagenzi babo bamaze kwibumbira amashyirahamwe, ubuyobozi bukabafasha kubabonera igishoro, ubuzima bugakomeza, ariko ababo mu murenge wa Rubavu basa nk'abarabyanze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubavu Emmanuel Blaise Harerimana yamagana ubucuruzi, akavuga ko bidakwiriye ko aba bacuruzi bagurisha imyenda yabo bambara. Gusa yabizeje ko ubuyobozi bugiye kujya kwiga ikibazo cy'aba banyarwanda, ubundi haba hari ubufasha bahabwa bukabageraho. Muri aka karere ka Rubavu hari umubare utari muto w'abari basanzwe bashakira ubuzima mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo, ariko imirimo yabo yaje gukomwa mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19 cyatumye ingendo zambukiranya imipaka zihagarara. Biza gutuma rero biza guhumira ku mirari mu minsi mike ishize, ubwo umubano w'u Rwanda na DRC havugagamo umwuka mubi. Bihangane nyine babashakira icyo bakora, si byo se, mu gihe bitarasubira ku murongo. Nibyo kugira ngo bajye kwiyahura, kuko baricwa baramburwa, ntabwo ibintu biba ari beza. Ubutumwa bwa Clarisse Karasira bwatumye yibasirwa n'abatari bake, bamutaramira bamaze karahava kuri Twitter. Rwose uyu mugore rwose arimo aratwika, afite ibibazo. Umuhanzikazi nyarwanda usigaye uba muri Amerika n'umugabo we Clarisse Karasira yibasiwe n'abatari bake nyuma y'uko yari amaze gusaba bagenzi be kutiyandarika kuko nawe wahageze ngo aricyo cyabimufashije. Nta kirenge n'ukiza akanyura akita agahinda. Ubu ubutumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, yavugaga ko mu bukumi bwe yirinze ibishashagirana n'umukiro utavunikiye, ariyo mpamvu ageze ku rwego nk'urwo ariho uyu munsi. Ati nanze kwiyandarika ngo nkurikire ibishashagirana mu bukumi bwanjye, nirinda umukiro ntavunikiye kuko narotaga igihe nk'iki. Bakobwa beza b'iwacu
twiyubahe turebe kure kandi duhange amaso ku byiza. Imana ntabwo izadukoza isoni, ariko akanyere bakagera we ngo uyu mugore n'umwana we yabyaranye n'umugabo we Sylvain Dejoie ntabwo bahuje na benshi batanzeho ibitekerezo, kuko bamwe babifashe nko kwihenura kuri bagenzi be. Bamwe banamwibukije ko kuba hari aho ageze heza atari uko ariwe mukobwa witwararitse kurusha abandi, ahubwo ni amahirwe n'umugisha ajya ashima Imana. Haleluya rwose. Dore ibyo yavugaga rero, dore ngibi do komantere rwose bagiye bamubwira uyu mukobwa wacu, umuhanzikazi wacu rwose. Bagomba kumubwira, ntabwo abanyarwanda bajya baripfana. Abanyarwanda bamena umuceri. Akubwiza ukuri rwose, icyo kikaba cyane rwose. Mu Rwanda ngo dogiteri watse ruswa umurwayi yakatiwe imyaka 5. Imwaka se ngamukorera iki? Ntumbaze nanjye ariko mva haba ibintu bisekeje rwose bitumvikana. Mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwahanishije muganga Dr. Sibomana ngo batwerekere tubone ifoto. Sibomana Alphonse ku gifungo cy'imyaka 5 nyuma yo guhamwa n'icyaha cya ruswa yatse umurwayi. Hano mu dogiteri ndabona rwose izina rye atavuga mbere bwe mu jisho nuko batagaragaza ifoto. Ntabwo no kugira ntuze nyine ni bwa budahangarwa nyine bikiremwa mu bintu. Icyemezo cy'urukiko Umuseke wabonye cyasomwe kuwa 4 tariki ya 3 Kamena kivuga ko Dr. Sibomana Alphonse Marie ufite urubanza nimero hariya bavuze, urukiko rwemeje ko uyu muganga hamwa n'iki cyaha. Urumva ngo umushinjacyaha burega Dr. Sibomana Alphonse Maria icyaha cyo kwakaro no kwakira indonke ingana n'ibihumbi 50 ndetse no kwiherera ku rukiko rwasanze icyaha kimuhama. Nyuma yo kumuhamya icyaha, urukiko rwemeje ko Dr. Sibomana Alphonse Maria ahanishwa igifungo cy'imyaka 5 n'ukwezi kumwe muri gereza, kandi akishyura mu isanduku ya leta igihano cy'ihazabu ingana na ibihumbi 150. Urukiko rwategetse ko Dr. Sibomana Alphonse Maria anyagwa burundu amafaranga ibihumbi 50 yari yatse, akanakira n'indonke agasubizwa uwayatswe witwa Migwanguro. Hano umunyarwanda ninde? Migwanguro yatse ari amafaranga ngo abone kuvurwa, abwirwa ko ngo nabyanga yagumana rendezvous ye ya kure yo mu bitaro bya leta. Dr. Sibomana rero yaburanishwaga adafunzwe, afite igihe cyo kujurira iki cyemezo. Urumva cyabaye uyu mugangara isi usuba umurwayi ubundi koko. Ndabona afite izina wagira ngo usuba umunyarwanda. Migwanguro. Ngo mu Buhinde rero ababyeyi ngo abantu babyutse basanga amafara ahantu hose nyuma y'imvura ngo baratoragura ngo karahava. Ibaze tubyutse tugasanga amafi. Mami ariko ni amafi ni iminyorogoto. Kumura se kigiye ko nzi ko barya amafi yakuze rwose. Kumura ari iminyorogoto yahanutse mu kirere. Amafoto atangaje yerekanye abaturage bo mu Buhinde bunamye bashishikaje cyane bari gutoragura amafi yabonetse nyuma y'imvura yaguye ikabaheza mu nzu. Inkuru dukesha The Sun ivuga ko umwe mu bari aho yasobanuye ibyo yabonye ko bidasanzwe nyuma y'uko ibi binyabuzima byo mu nyanja bibonetse aho bakeka ko byamanutse bivuye hejuru. Kwa kundi babivugaga. Imana koko. Ngaka gace kaguyemo imvura nyinshi n'umwuzure ngo mu byumweru 2 nyuma yo kumenyekanisha ko mu turere 12 hazagwa imvura nyinshi izamara iminsi 5. Imihanda minini y'igihugu yararengewe amazi, bigora abashakaga gutanga ubutabazi bwihuse. Baragerageje kugera mu midugudu n'imijyi byibasiwe n'imyuzure. Yatangaje ko ku mpera z'iki cyumweru gishize abaturage batunguwe n'ingaruka zatewe n'imvura nyinshi yaguye, hanyuma bakabona amafi yuzuye imihanda n'ahandi hose. Nta mafi se ko mbona ajya ari isambane. Ngo umutangabuhamya umwe yasangije video kuri Twitter agira ati mu gihe imvura nyinshi yagwaga
muri Terengana abantu bo mu mijyi ya Jatiai babonye ikintu kidasanzwe gikiza amafi. Abantu bo muri Sainangari bo mu mujyi wa Jatiai bakangutse ku wa gatanu no ku wa gatandatu basanga imvura y'amafi iri kuva mu kirere cyangwa bayisanze ku butaka. Ariko abantu turakabya we. Yongeye ati imvura y'amafi ni imihindagurikire y'ikirere idasanzwe yitwa imvura y'inyamaswa. Ibaho iyo inyamaswa ntoya ziba mu mazi nk'ibikeri n'iminyorogoto n'amafi mato bije mu mazi aretse. Abayobozi bavuga ko Ubuhinde buri mu bihe by'imvura bimaze guhitana byibuze abaturage babiri. Dore koko sana amafi waburya ubanza waburya ubukaranze ubanza udakuze ubuze nk'iminyorogoto isambaza. Ntabwo amafi nk'aya mbona ameze nka tirapiya wayarya adakuze rwose. Amaho wayakira ni ugukocagura umira cyangwa ugashyira muri paswari ugakora potaje y'amafi. Iyi ni IRTV ijwi ry'urugwiro. Katugane ku musozo w'iki kiganiro. Katugane ku musozo dushimira abakunzi bacu, tubashishikariza no gukomeza gukurikirana ibiganiro bya IRTV ijwi ry'urugwiro. Aho bari hose turabazirikana kandi turahari ngo tubagezeho amakuru nk'uko bisanzwe rwose. Bimaze kuba nka misa ya mbere cyane rwose biramenyerewe. Reka tubashimire rero tubabwira yuko ikiganiro imboni y'umunsi ari akagaruka ku munsi w'ejo. Kuri mikoro muri kumwe na Clementine afatanije na Patrick. Reka tubifurize rero ibihe byiza mukomeza kunerwa na gahunda za IRTV ijwi ry'urugwiro.